Te whaatalafa tol whaupoponga o talafou mai le si ufonga o le laumua. I whaamaunga le niwa ua tā uai o le lua whelua tasi, e le ngā tole tausanga pito vevela mo New Zealand, ai pito tele fo ile swati mo na pa uai mo le aio Wellingtone. O le malai le Wellingtone sa pito silio na vevela le tausanga talwai, mo le tu malo talumai le tausanga e tasi vaono lua. O te se male masina pito tele le swati mo na pa uai mo le ai, e tu sai ma whaamaumaunga. Sa whaatoluina le swati mo mailo na tūlanga masane, na to ulu le masina o te se mai le malai le Wellingtone. Ai lo na lua I masina o te se mai tausanga uma, talu mai le tasi vale mavalo. O le lua whelua tasi, ua whaamawina e whaapiol tausanga pito sili leo na vevela I whaamaumaunga I te tono New Zealand. Lea na amataina mai le tausanga e tasi iwa o iwa. Sa o atu le sifulu tolu te sima le 5 ono tikiri le tele o le vevela, sa o fiele atunu atoa I le lua whelua tasi. Ma le te sima le 5 tikiri, sa mawalunga atua I nailo le awhiv se lau valu tasi, ma le tausanga I lua whese fulu. I le fua o le vevela whaal tausanga pio na whaamawina I le lua whelua tasi, sa ilunga atol tulanga sa masaniai, mai te sima le 5 tasi tikiri Celsius, I le tasi te sima le lua tikiri mo le tele lava o vaenga o New Zealand. O tausanga I fitu ia ua mawai atu I New Zealand. Sa whaamawina e whaapio ne tausanga pito silio na mawhanawhana. Ma o whailunga wa aia I o le mawhanawhana o le tau le lalulangi, pio na whaalia le niwa. O le taimi pito silio na vevela o le tausanga talwai. O le tau whaai ui ungo Januari. O le vevela pito maulunga sa whaamawina le le asolua sifuluono Januari I Ashburton, Masao o le tolu iwa te sima le whaati kiri le vevela. E lo na lua I le vevela pito mawalunga sa whaamawina I le asolua sifululua Januari ta siva o valo e whaase fulu tikiri. O le whaalinga au whaipisinisi e whaatawina atu pai pauwila e ulai tapa aila tunu po le vaping, e saunga le mula valato o loa e ui wa whaavaluina le mawalunga o le sitia o manuanga e mafua mai ia masini. I fo numero na mawele o Taco Daily Times mai le ACC e ala tulitula fono wha amatalanga aloa ia, sa ilua ina sitia mai le iwa manuanga na wha amawina le lua fesfuluono, I se au wha inga fo we fitu se fulu ma le lua. I masina mo mo esful tasi o le tausanga I lua whelua tasi, o manuanga ese nei, e au whele mo le tangatau laula, le na ta le ACC, I wha pēna mafua ina ua pāpe mule masini, po le paipai ulai le tapaa. Masafa au popo ina lava I tausanga te tasi, I le vao le lua fesfuluono, ma le lua whelua tasi. O isi manuanga e au whele se leia o 5 mai le tioata, o vaenga o ia masini, a o isi fo I manuanga, ona o le manavanga, o le vape, choose, o le manato le ACC, ele o le au inga tonu leo manuanga I mafuono le vape I tutono New Zealand. Ona ina o whai numero wha maumawina I o tangatolo utu ina atu talo sanga matalia ina, o ana na whilena wha amalo seito la whono le matanga lwenga o soifo malo loina, e wha atapula aina ile wha ataungo I tu ainga ese, o vape chew si whale o loa wha apitoa. O lo whautua ina I lato wha onga ina ia o loa ina ia mule mulita I whautuanga a I lato lo wha atau ina atu, ma ia wha atau mai fo I whale o loa lo iaito mai ia paipawila e ulai tapaa. E ieni se tangata na whaasala ina le tola fono e ala ona o I whale pui pui, o na ele no nofo I ni vaenga le atunu o, e o iele malo se fiso o ta inga whaate kono losi, le toli mata ilele ia lato ngayo inga I masine, o lo o whaapipi I ni vaenga o lato tino, ele o whailo ina le matanga alwenga o whale pui pui, pe whaafia na tupu le tola nga peitai, ele imamao atu na saine ese kone karate se lau valus 10 miliona Tala. Mo se mea whai ngā luenga whau e whaapeo lea whaalile iai lea tōlanga ina ia whae titi ai. Le numero o tangata no nofo I whale pui pui, o na ole leo o le malo se o iafso ta inga I nofo ngai mawhai o na whaano no whai, o le taimi nei, e la tai leo no a whela o whainga o tangata, o lo o tuli o la tau whaasalanga, e whaangai na I masine tuli matai ma waa ai I la tau, ma leise sifulo no a whelo o Tala I tua, ai no no fo waa ai whaangai na masine I whaate konolosi, na ta ue se lo ia moa ia tau Michael Bott. E ai nisi o tangata nei na te whaiala tau mata upo, e le mawhaiuna tuli loa pe tuli matai, ma whaano no whawa ai le awala ono I tu o le tuna o lo o ala alai, pe ona ta ue ripoti aleleiti o New Zealand.
E valuni no whangafo I Wellington e olo ua whaopopoi nei le lisi, sa si ai se tangata na fie le vairusi, o le tele lava o iano whanga na sia le asatofi taluai. Amata mai le countdown I pitone mai le 20 minute te ele fitu le tai au. I le toi 20 minute le itula e valu le tai au. O isi no whanga e au fie le mola le Queen's Gate Shopping Centre I Lower Hutt. Mai le 5 minute te ele sfultasi le tai au, o le Hype DC le Queen's Gate Mall, mai le 10 minute te ele sfulmaltasi le tai au, o le Merchant tasi va whavalu, I le Queen's Gate Mall mai le afol sfulmaltasi, o le Daily Bread Bakery I Waifetu, I le 5 minute le tula sfulmalelua I le auli, o le New Zealand Post Shop o le Unichem Pharmacy I Pitone, I le 20 minute le tula 5 I le afiafi, Male Whitna Wellington Central, I le tau le 5 I le afiafi, I o atu le 10 minute te ile 5, I le afiafi lava o le asotofi o le vaiaso talwai. E to osfulmal whātanga ta whona whaamauni ele COVID is fuluiva mai te tono New Zealand le aso ana nafi. Pei ona whaamauni ele matanga luenga o le soifo maloloina. O se tūlanga le tele ai maise o le whaapopo le whai numero o tangata e whaiola atau suenga mo le vairusi pei tai e ono toi sitia fo le whai numero. O tangata ya fia le whaamai pe ona ta ua le matanga luenga. O lo o fautua ina pe le matanga luenga o le soifo maloloina le atunu ina ia mata alia pe le COVID is fuluiva. Ma ia whaawau pe ona restala pe whaonga le QR code pe a siasi no whanga ese taitasi tautua na fo ile whaonga le talipupuni o fofonga ma ia whai tui pui o le whaamai. Talwai ona o lea e maua pea tangata e taunu mai whawele Omicron. O le pui nga silo na tawa o le tui pui. E te e tui so se vaenga le COVID is fuluiva e au fiei ma le Omicron pe ona whaalia le matanga luenga le soifo maloloina. O tangata fawina whaamauni ana nafi, e au fiele to iwai au Kilani, to oluai Northland, to oluai Waikato, ma le to tasi Wellingtone. O le tangata to tasi le Wellingtone wa fiele vairusi. E ato iele to afao ila toi to tonu o le to malo. Mai le so tango le tangata le whaatasinga na whai au le Hidden Valley Festival I Matakana I mātua au Kilani. E o mai ana nafi, wo o atu le sfulta siafese lau wale sfultolu tangata, na afia ina ua toi pipisi le vairusi, ai se fulu whaafe tolu se lau valus fultasi, leo wha inga ato tangata na afia le COVID is fluiva I tutono New Zealand, talon ona iei le wha mai I le atunuu. E to tolu sful wha tangata o lo ta afia le terminei fale mai, e afia le to sful tolu I Middle Moor, to sful lua le fale mai le taulanga o Aukilani, to o whaia North Shore, wha pia matauranga, ma le to tasil fale mai Waikato. E wali potia le United States of America le o atu le tasi tesi ma le tasi tolu miliona, le au whaingo o tangata fawea a fia le vairusi al corona I le aso e tasi, ma o se fwai numera pito ma walunga lea I le aso, I so o se atunu o le lalolangi. Tala I taalonga, wa whaulu fale alo I le sunga to o le tai David Tua I le Florida Boxing Hall of Fame, Class of 2022, I le United States o America, na awai to le tai le polkalame na whai elunga le fsota inga whaate konolosi le whai ungo le vai aso. Masa awai whaatasi maisi sui le vasengo le lua fe lua, sa whaulu fale alo I foi I le Florida Boxing Hall of Fame, o le polkalame, e ave le whaaiayanga, I tangata sa whai pele, mai lātou sa whai lo lātou sautele le taalonga le fusuanga. O vaenga yanga va aise tangata fusu ia whaaiayanga, pe a whai e tolu pe sile atu fo I leo whaingo ni whai pelenga sinia na manu malo ai, e lua pe sile atu fo I leo whaingo manu malo, ini fusi o whai pelenga sinia I lona atunu, pe sa tau wa fo ini tau wanga titele se 5 pe sile atu fo I whai pelenga whaapolo fesa. E tasi lava le pēna mo umia le Black Gap se manu malo le talonga whaitaulia ma Bangladesh I le asoana nafi. Mana tongi le kapiteni Tom Latham le polo I alu Teru Ross Taylor na te whaate aina. Ma o le lona tolo whaate a Taylor mulimuliane na taina Ebadot Hossain o Bangladesh na sapo le kapiteni le Black Gaps ma whaamausali le manu malo New Zealand. O se tawalunga ngatala whiangai mule soifuanga taalo o lea alo Samoa
ua loa tau sango ta alo mole au kilikiti a New Zealand e tolua sofa ngā solo ta alo ngai le Hackley Oval o se matati ana au sia e teila mo New Zealand I ai e fito a whionu se lau valu sifulu tolu e au fini ta alo se sifulu I vana I e taina ini ai se ta I se lau pesi le atufo e au fia ei ma ai e lua se lau iwa se fulu na I e taina ile ta alo ma au se talia le lua afi sifulu lima e na ole Paulio se tangata mai fafo ato Australia na ia au sia ia ai te tono le atunuu. O ana nafiola na ta'alonga mulimuli le ta'alonga faitaulia, ai ole a ta'alo muli taimi mulimuli le ta'amilu sanga ma Australia fa apea ma Nevalani e ta'amilu sanga le ODI e la ta ile lua sifultau sanga o ta'alo teila le Black Caps. Tala fawia malesi ufonga le la moa.